Hrvatska tradicijska brodogradnja sve se više prepoznaje kao neiscrpan nacionalni resurs i jedinstveno bogatstvo turističke ponude. Očuvati tradiciju koja govori jezikom starih ribara, brodograditelja u drvu, kalafata, pomoraca. Misija je sadašnjosti za budućnost. Vođena dobrim vjetrovima Mediterana, flota tradicijskih barki Jadrana doplovila je u Hrvatski muzej turizma u Opatiji. Usidrila se promovirajući pomorski duh i život naših ljudi kao nezaobilazni dio hrvatskog identiteta. I lik i dijelo barkajola rođenih u osvi 20. stoljeća s počecima turizma, koji su osim na Rabu, Zadru, Hvaru i Dubrovniku zaživjeli na Opatijskoj rivijeri. Osnovna funkcija im je bila da prevoze putnike sa parobroda usidrenog izvan luke na plutači ili na sidru do porta, a kasnije i u razgledavanje obale. Danas su neki drugi barkajoli, poslovni barkajoli, postoje turistički brodovi, izletnički brodovi, a naravno na motor. Klasična barkajola je bio guc. Evo jedan kvarnerski guc koji je u stvari ovom prilikom ovdje opatijski, s obzirom da imamo i iz Crikveničke rivijere, iz Rapske rivijere, svi su jako slični, pa otuda i naziv kvarnerski guc. Da, njega spominje Salvator von Habsburg u onoj svojoj knjizi Jahtom duž Jadrana i baš ga opisuje tu njegovu karakterističnu bijelu boju, crvene jastučiće za udobnost putnika, zaštitne ogradice i štitnik od sjajnog bijelog platna, da, a i timune na špažiće. Luciano Keber, vrsni brodomaketar, entuzijast i promotor naše pomorske baštine, ustrajno oživljava i rekonstruira arhitekturu drvene brodogradnje. Njegove makete u kojima pazi na svaki detalj pričaju jezikom starih ribara, brodograditelja u drvu, kalafata, pomoraca. Takva je i ploveća radi upravljiva bracera Barbara. To je klasična dalmatinska bracera iz 19. stoljeća, je uhvatila i 20. stoljeće. Takvi nažalost više nemamo, osim trupova koji su prerađeni, odrađeni na takav način da ih skoro niko više ne može prepoznati. Ispred vas šifra 1891. godina. 1891. godina je napravljena ova štela. Dakle, štele su naslijedile bracere. One su nešto modernijeg tipa, poprimile su jedan zapadnjački pristup gradnji pramca i najbolje su barke, najljepše brodovi i drenjaci koje su rađeni u 19. stoljeću i 20. Idemo vidjeti kako je naštelan ovaj treći primjerak. Logar Nerezinac. Pa on traži svoje mjesto u naše vrijeme. Naime, brod Nerezinac je trenutno u škveru Nerezinama i pokušava se opremiti na jedan tradicionalni način. Ova maketa ovdje predstavlja prijedlog kako bi taj brod trebao u konačnici izgledati u svom originalnom izgledu. Do njega je koter, bazira se na engleskim, odnosno na sjevernoatlantskim kuterima, koji je ipak drugačiji od njih i pripremljen. Ovaj je opremljen kao teretni brod, međutim kuteri su bili uglavnom brzi brodovi. Naš narod ga je prihvatio i dao mu je jednu karakteristiku jednog jadranskog kotera kojeg predstavlja ova maketa ovdje. A ovdje imamo tri makete koje su brodovi otvorenog mora, ali pod utjecajem lagune, pod utjecajem plitkih mora, Batana, Top i Bragoc. To su barke koje su rađene sa ravnim dnom, izuzetno su specifične za razliku od brodova naše južne Dalmacije. No osnovna obilježja svih njih su jednostavnost, prirodnost i prostorna uravnoteženost s ljudskom mjerom i divljenje koje njihova ljepota izaziva u oku promatrača. Jeste li bili sretni kad je suprug rekao idemo pogledati ovu zgodnu izložbu ili ste vi poveli njega? Ne, on je poveo mene. I šta kažete? Super je. Znači vi ste iz Portoroža, iz Slovenije došli ovdje vidjeti tradicijske barke Jadrana. Pa malo smo na odmoru. Inače se zanimate za tradiciju? Da, za tradiciju, stare brodove. I dok oni plove plavim beskrajem, vjetrovi Mediterana miješaju valove prošlosti i budućnosti, podsjećajući nas na identitet i tradiciju na koje moramo biti ponosni.
U eri plastike i kompozitnih materijala, drvene barke i brodice postaju rariteti u našim lukama. Tu i tamo nađe se još poneki guc, pasara ili batana od koje vlasnik nije dignuo ruke i ostavio je da se rasuši. Projekt Mala barka okuplja dio preostalih zaljubljenika koji još uvijek vole zasukati rukave i brinuti se o svojoj djedovini. A baš doslovno o djedovini brine i Dorijan Kinkela iz Opatije. Njegov guc Nono Šime rado je viđen na izložbama i regatama tradicijskih plovila. Kad sam ju dobio od Nonota, ona je izgledala, bila je lijepa, bilo je sve dobro, ali onda se vidjelo postoje neki nedostaci su se primijetili, pa smo se odlučili tako na preinaku, na popravljanje i onda sam tek vidio koliko je tu potrebno posla. Ko si naučio svemu što znate na radu na barci? Pa niko me nije naučio, sam imam neke afinitete, imam tako smisla za to, pa sam probao sam i evo, uspijeva mi. Podršku su mu pružili prijatelji nakon što su prvi put zajedrili s njim. Tako je počela ta ljubav, on je to sam jedro stvorili dalje za šit, jedro od platna i sve sam, to je mene izuzetno me to jako ganulo. Če on sam vaten i stalno malo daj ćemo i vidjeli smo se vaten da to je jedini način malo da se povežemo s obzirom na tempo života. Kako je danas, ovo je stvar koja nas jako veže. Svaki ima svoje zaduženje, to je istina. Pred nas da 2 leta su me zvali da neka se, ako bi se pridružil veseloj ovoj skupine jedriličari. Pošto sam nekada jedril ovo ono, sam se tega delat je pal i uz okovu kompaniju to nam je jako dobro. Da nije ljubavi prema drvenom gucu, prevladala bi ekonomska računica i još bi jedan vez bio popunjen plastičnom barkom, nekim industrijskim proizvodom sklopljenim na brzinu u betonskoj hali. Ne postoji veće ljubavi od spoja između mora i prirode, barem za me, ne znam kako će ti to komentirati, ali nalazit se va drve na more je jedan poseban gušt. Pustimo ćao, one sve barki nove, sve onu plastiku, to je sve umjetno. Ovo je ipak jedan zov prirode. Počelo se ozbiljno razmišljati hoće li ići na smotre i regate tradicijskih brodica. Projekt Mala barka 2 srećom predviđa određena sredstva za njegovatelje tradicijske pomorske baštine. Jedan dio barki će se obnavljati, koje su predložile udruge koji to čine, a isto tako kroz te manifestacije koje se budu organizirale, jedan dio sredstava postoji za to. Naime, pokušat ćemo i da nekako putne troškove tim ljudima riješimo, jer je pokazalo se da neke od tih naših smotri zapravo nemaju previše plovila koje su tu prisutne, upravo zato što je to sve financijski dosta košta. Projekat je sad pokrenut, to je sad dosta važan moment. Novaca je naravno puno, ulaže se strašno puno, evo meni samo za ovaj materijal gotovo 1000 eura otišlo. Ima naznaka, na dobrom smo putu i sigurno očekujemo nešto pozitivno u tom smjeru. Sreća da je tako, jer manifestacija bez sudionika ne bi ni postojala. Ovako će se ova klapa i dalje okupljati u Dorijanovoj konobi u Opatiji, uzeti alat i obnavljati guc, a kasnije se i odmoriti uz vino, prijateljsko druženje i gitaru. A pjesme su o čemu drugome nego o moru i ljubavi. Bravo, čin, hvala, Bog daje sreću.